Tinggal rai syai bang ai ke jinsam ya candidate jong ke LDA tentang election. Ka Central Executive Committee jong ka HSPDP hakasingi baar kala sheme karai ban kentu ki arngut ki MLA kata uba Renekton El Tongkhar MLA ka Maukerwan ba samlin malingyang MLA Soyong bakin kersha ni ka kertong presiden jong kari ba penjeng ka sorkar NDA nalor kani u presiden ka parti ba KP Pangyang le thuru ba ka parti kala kran ru halor ka bha thungkam thungjam ka badan ha ka jella menta kawai pat kamat baka parti ka keren ha kani kasngi kalong ru halor ka jingpen kre jong ka parti na ka benta ka election MLA ka ban long house nam ar hajar ar phulai Nakabang nakaliang NDA kalau ai ke sini kumba jumpa basan kawai dari candidate jong ke NDA ka ar dari kan pada itu kalong kami jong ka jong India jong naptengi tribal Tinggi hadirin kejadian ke wasani bahana kalian jang ka HSPDP iklan supply issue bat ombang da donru kejitelang hadi nabi NDA government ba kadon kejia susu jumulang pasti dari sutu rubiran kami ya kejia trelang su ke parti nomor isu do bol juni sada sekali dia tinggal rai syai bang ai kejisam ya candidate jong ke LDA tentang election. Nagabangi implementation bagi MLA jungi alu ai ada jurusan untuk parti kelapa. Nalong ketapat ni don kecing dia keren. Banamar baka ka RDA jungi kadang don. Kebamut bagi HSPDP bagi UDP Alliance. Nadu kene ke MP election tu ya relang apa bagi pesan yo candidate jo UDP te haba ngidon haka tak seti jo RDA ni sudai nu ka parti kamput tang bagi pesan mangi parti bagi don ro kejinga kendulang lagi ya ba manga presiden ba senior vice president secretary ni yo kan kalau begitu cukup hang bat RDA ya kata kadai garai ka sai jo ka parti dan kepada RDA itu mengenai kandidat setuju berhak kembali ke Thailand. Lalu MP election walau rem hadir tentang dan RDA. Ini ke parti yang memilih keren seni bahaya berkam. Nisutu ba kadon keji sukya kerau ke parti ke jujen kerpang nak tentang si jangkia. Bahkan ini ke polisi keberadaan mental sensen kaji syak ladai bandon dak wipat ke komperkha ban review pat ya ban review ban look ya kan polisi tengi ni ya ke kamru kumnungin review impala ban ajmu kumnungin ya keren ban sorkar impala ban ai jimut ke besar terus nilai right untuk parti minta kasih tolong bah nginwat ban ya donlang ki Rishampang zong dari juni Rishampang kemudian berada ke kawan ban itu sani bah tendalang nilai ban itu sani bah yang ini ke kawan kalau ini ke reception policy langi deh yang review langi deh yang review pada nilap yang tiga bah kambiang tadi mengenai songbiang untuk parti nila kambu ikakum kawai na kemat dan election manifesto lani nila kambu kapang ya kabangin ya keren ya aja siapa sopa parti jumi na du mensinsnan semahaja kuwai nila persang ban reorganize ka parti hadawan ya tips par koi ki president secretary jong baro ki district di Bangidan organization di hak juga por hagane ka SNEM, huni naik pada last CEC, machine lo kerai ba ngin ngatung ya state election committee, kapan peniak sekarang ya kapan wat candidate, tu ini yo report lengkap kita kasih ba Keladon Bunti di district ba yo candidate kipan yakun election apply atau arjan apply, dan bayi kita pun pakai kamera menginginkan hapan dan ya sekarang. Kemudian di candidate kebangi pala aban rai
Kemudian kita candidate kemudian kita approach majari, mau kita don gue ki ready kemudian kita organize oleh parti. Di harus kita pang kita sih, kita pensai bah hak biang, ini ajimut biang, siapa di district committee dijungi, lakin pre-step gue bah organisasi dengan parti, bah beri candidate, bah beri pun dengan election, general election siapa Meghalaya District Assembly harus menang.